uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi ngiyathoba kakhulu ngiyabingelela kubaba kumama ibandla lonke uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngendlela emangalisayo uma kuthiwa uzofakaza uvela ungazifana uqaleni ugcine kuphi ngoba indaba yakho ivela ibende kakhulu kodwa nje kunakho konke siyambonga uNkulunkulu mina ngingukhanyisile Mageba eMangoze esiduzane nje nasedolobheni labazidolobheni ekhaya lezwi ngapha wawumambiyela sitholana emsebenzini kwathi mangifaka ngayilalela le ndaba le ngabe ngahlolisisa kodwa mangiyilalela ngiyezwa ukuthi phela iyiyo lento kade sithi sisindisiwe siyakholwa kodwa manje ubaba lo ukhuluma ngezwi ukhuluma okuyikhona khona ngaqhubeka ngayilalela uNkulunkulu wagcine esengisizile ngayibamba lento kuyaphileka bazalwane kuningi kabi esengikufundile ekukholweni sengiyahamba nje endleleni ngihamba ngikwenza konke uNkulunkulu engisiza engibekelela kuningi bazalwane singakusho kodwa kunakho konke nje ngiyabonga kakhulu nemikhuleko esiyitholayo abaseRoma neligama elithi Jesu Kristu linamandla kakhulu liyawenza umsebenzi kafushane nje lapha ekhaya nomfana wami ongaphilile kahle kusho nesifo ungathi unesifo sengqondo kodwa siyayisebenzisa lo mkhuleko wabaseRoma 10:9 manje sikusebenzisile sikhuleka ngawo ngiyabona ushintsho izinto eziningi ziyanqobeka kuye ngiyabonga bazalwane sengathi uNkulunkulu angasisiza amsize lo ukuthi ibande aqhubeke amgcina ngazi ukubethe umuntu bayamfihla sengathi ngamfihla asangivulele leli ivangeli leli okuyilona bazalwane uJesu Kristu inkosi amen. uJesu Kristu inkosi.